Negociante local e mercado maumate preocupa circulação osan e o ecusiraiwa menos liu. E a loron terça-feira, dia 7 de janeiro de 2025. O jornalista APB 23 Online News tun observa direta negociante local sira e mercado maumate. Tuir negociante local Senhor Remígio Taik Salu hateten kata. Sesansira agora la iha atu hola tambah sirkulação osan menos liu iha raiwa. Remígio Taik Salu. Meko. Naik meko, suku naik meko. Aldea me? Aldea Bak. Aldea bak. Kefau? 17. 17. Ini kilo fau ini ya? 25 kilo. 25 kilo 17. Dia balik sampai ke 50 karung. 40 karung lagi pintel 100. Lu itu esim. Suku sekuarter 50 sen $1. Letupan naik $1. Le apa tunai 50 sen 5 kuarter. Mesti kan anak lain sih. Comunidade mos preocupa sirne produto lokal nebe huri maifaan ia mercado maumate. Mai bela iha atu hola tambah sirkulação osan menos liu ba povo atone. Depois sa san foling sa makas li liu ba foling forth. Kan Marta kono me uko loko an mo vitamin B. Marta, Marta kono. suku? Ya suku me. Suku Costa. Oh suku. Kang kasaan? Sabina Pala. Sabina Fala. Suku me? Suku Istakena. Istetena. Aldea mibi ne? Halo, lo itu susah kan? Susah lo kalau itu mai lain lo kasih lo kan sol. Pokas lelo kan? Ay mo ba me? Maluk Shirat, atu hetan informação nebe factuais no atuais, reta haluhan inscreva iha canal APV 23 Online News, hane hambutan notificação, o comentário no fahetutan ba media social siraselu.